Haswa ban poi kasngi ban jet yakin nomi khmat shaka Khasi Hills Autonomous District Council but Jainte Hills Autonomous District Council ka ban salong ha ka arpoi teri urempang araja arpusan kasenjok kirang bakur kabri uhinyo trap da ka jingsong khia yakin nongsong snong kari lum Khasi Jainte ha ka khatpra teri urempang araja arpusan kila lej ban bo dor khas chau menteri rang ba ka jella Conrad Kiesangma halor ka roi ka par ka jella Badru na ka benta ka ni ka election MDC Kasenjok haka jingalam uba Erwin Kies imsut nga working president baruba RL Kharpran president kila kentu ki pajba baki day banjit yo nongmi khmat uba sngoto jana ya kariti dostor Khasi bat ka kernit ka ban rio Habakran sikilat pathai khubor uba Erwin ulaong baka jingsong set election menta ka kenti kala poiru sharu upur ban pen bitar kala ya ka senjok na ka jingdan ki batmu ban pen kala ya ka rukam aijat Khasi batru ban pen yasun ya ki pajba bat ki snat traikam baper ka jella kumta ula banjur ya ki pajba bakin da jet bha ya ki nomi khmat bat ban kyar na ka jinge snam yo kan poi kala ka terud da zaman sin ka smokya wa halor kay election kebla jandap sibana ba haka aku interik ki ba ki nyatap aku lesi nama on ba kani ki election dari ki election ka bakher ki election ki be wala ka MP election bu ngim yi ya kata rukom kanbas ngim yi kata gara rukom ya keren ki isu kabalong hakani rukom ba kami ro kajim kurma ni ba yiki benang sukses kinang sukses yaki benang perkhat chelio pada kenapa perkhat chelio marba kidon ki bami ki ba don ki komsutna don ki bala lo siapa kami ro ka jinga pher jingot bat ka pres kami ro hakabon kababon kebenta kami kampang kajin kumar ban sutu isu kiba kiban ragi political party kajin tumo kajongi mata kasmi kamle ban kentho ikan yang reno handai kajin tumo kajongi kade ban ai kalenti ya kiba ba kunung je nomor pada boros kata yang juga mau ban dan menurut kisah kibami ban ai yang guidelines kuno kipai ba di perkat nomor nado ka jambi saya ka jambi hadu ka aku itu ba ka aku itu do kira don ka por kipai ba perkat kawai ka ba kuat ban na ong hamni ka lomba na kalian kesenjuk kira ba kur ni dei ka thamai perkat coba saya beri barakajin long jomi ko ka thamai perkat ni kwa lu ban saindur ya ka sain perkat coba kampang kikur ki persakur jongkoi pakoi kikur ki kur jongkoi pakoi kikur namar ba ki de kikur ki papelong nya kajan menriu ba kajan menriu klan kikur kamdon mundur kamdon ada hal ni ngapa penon ba kung kasenjuk ni karpa ikinong kabut ba kin pensyong nong remba namar balai kasik serul kadai kasti jama saya labu yang seksyenul ku pasti cuma saya menerima. But kali pasti mentah keladan lapalat menyurusan sen, lapalat menyurusnya, bakadon pada mereka. Hoi don kijing tunang ni, bayi don kijing uan, don kijing kami untiru bahkan terikat mahasusu antara kita pada kian sawan hadir di election kemarin kali 125th Amendment juga seksyenul kadang Ia keren mentah ia kajing terbuat kebaan kuiteri. Ni kerpa dikipai ba nong terbuat kampang kisama bagi pensyong nong remba. Nomor balai ngimlei bandu ia kalungdur ka identiti jom kacai beliau aja kini jadi berkom. Ngimlei ban perkat pangiyo ban lekat pama. Nan kesenjuk kadon kajing maham. Bayat kampang yo wan kasang kama. Yo wan kata kasang kama kamdei tangsi pentan. Kasang kama kadon hakabentar kaba yanai nongtit sopan kadon kabentar hakajing yadai kasong kama kasang kama kadon kajing ketak kampang nada baka kasongkul wat hapdengki si bakar
kini kiki ladang hidup no ya kata kedur keman agalong dur jauh kecil berdiri kok kecil berdiri aja kani kecil ini kecil dan lagi bakla kita pak penjir ha ka arpo iterik kamu kapli kecil kampam bagi bawa aja keba kian aja bika kian yok kalat kan tiga besar bat kani kalau merani kecil kebaan kalau mbak nidan kami kita mikmat kiba suatu yang kecil kodor coba sekitar kiba suatu yang kecil kodor di konstitusi kerajaan kiba suatu bagi don kebentak keperkarpang hapo keimam salam coba dari abang ngeri dia kumjuru yang dari kabri nyumber kumjuru yang dari giban kaman perkata kita sekonsol giban kaman don kebentak rajin tadi. Dia nomor kata kadang gidan kami gidan nikmat dari kimpat suatu yang siksa itu gidan kaman long kita tiba kloy ban puli ban buat kiban bertau kiban pusat kiban yang terima. Nomor kawin kuat menongi di kesiksa itu hakapon kisah neka kamdei kepada saya halor ke parti sistem. Kemudian parti yang bisa aku kesiksa itu. Kali hadir berkilapan rakyat kita kiai kiba pengkelai ki virus bawan rakyat parti sistem. Reply man kali ki sorka ki sensar apa diskusi kini. Mereka kawin parti sensar. Anda kilo dari kumba punya siap usia muda perang mereka ubah dari dan mereka kumba gimana ki parti beberapa mereka ada poin baik kajian sencar kampanye kajian haji yang terkait pada. Tapi kali orang kumba nyiapan po menaruh. Bahwa piala di parti jumpi beberapa dari anda piwan mentau itu eksekutif komite pilih mentau kalau orang jangan cakap orang aja kami orang pengide kita pada pemerintah pada kecukupan menyadai kemanusiaan menyadai politik itu. Kabalai pada kebentar pengikuan kepada kelembar kinong ikmat kini belum kiba kloy penyerap kiba kini belum kiba kloy penpeju dusun kini belum kiba kloy kiba sengap kejimut jinam jom kini kiba kilang kini kiba duk kiba stop kiba dalam mereka jiksa kejimnya menjoki keba mangkas ni bukin yo ikabang tu kali dekajing kampanye seni joki berperit sekolah ikut kiti don kam balik don kam nama po MDC mulai ukut tangan sponsor MDC muhapannya terima pada sarkar ngam om bapinjit ikan ini ki jauh sarkar ngam om ini jit ki beri kepada pemanra kacing soto jit ki beri kepada don lupa kata kacing jit kacing beri jit lupa ki beri kepada yang kelenti juga kabakado kawa kakailan itu menyenai kalau tadi badan kamban yo ikinong heram kiban wanra ya kata kecing telah haka siksa itu haka nika 125 kesis pak ratusan kecing amendment constitution gidon kam ban yo ikinong ikmat kiban yang terhilang ban wanra ya kani kecing telah kantam bangi naka sunjuk presiden muda ni ba wini ni bat kamit kram gina dawa ya ka state chapter bak kentin matrilineal society kan rumah pokok state chapter baki jinga da coba kendo siap jumi ke rumah pokok state chapter kebak jinga da ya ka dongdong himar pokok kendo jumi kan rumah pokok state chapter dan deh kita kata kan rumah pokok state chapter buat kan kau ya tri apa ada terus council bak ke state government kan rumah pokok ke state chapter di don kami di nomik mak senrang buat kendai kiba sekutu kini kimat kiba ngalong but don kapro pada unji ini mendai ba unji tangba songsit mendai ba unji tangba dan ba pensiet mendai ba man unji nomor mendai ba dan ba sekutu ka snap jar kam tam ni katinya teblan kumdo ko ka cing teblan ko jadi nomor mendai dan ba kala unji ala ko itu kacing kan man ni ka jadi mendai Andre nak sejuk pada ni nak sejuk pada ngilong kinong pek perma ngilong ngilong kasejuk kaban pengkemau yang jadi berdiri kasejuk kaban pengkemau ki MDC ki bansong hakini dis council artli dis council bapak kamram kejoki kadai mentah jadi berdiri kamram kejoki hadir berada ketika election kanong kebahagiaan pania di bulan kebaskan bagi yang
Hamil nomor kita kadang Mantakas ni nila yang working paper strategic recommendations for Meghalaya's 25-26 state budget. Konrad sama uji minister pada muram jaga jela ulapang yang views bagi stakeholders. Kecing ajibut bagi pada jangka jela. Ni Mantakas ni wanra ikani nomor hang ni 4 don mano ngatrai baong ba don kam baka budget jangka Meghalaya kan reflect yang kajinya terilang ke state government but autonomous district council, Khasi Hills autonomous district council, Jaintia Hills district council, but Gagar Hills district council, but hamni nila ay berona. Jadi kini nasuha bat ay bapin yo ba pulih ba. But kali kalau ada Pak Suci Minister ni ada kaji manjur jong presiden bat kilhon jong ka isi babon di bawah kilaya manjur pagin Pak kali kalau ada Pak Suci Konrad sama uji minister. Halor kali kan orang bahawa sunjuk mentakan bodin, kesunjuk kan bodin bah kajinya terai apa dengan district council, bat ke state government, nang ni hati kisah sedang dibangun, kan long kepada nanti, kan dibangun kepada tay, kan dibangun kepada mentor yang kacau beri. Kita kalau kurang saja untuk mentari ngalah penong beberapa kita andai kapeni yang kacau bitar. Kami kaji besar berbeda iba kadang kaji mau kadang mau kipai pada TV piru pada bang ke aikor aja ni lah mereka beri kata ni lah agak jadi beri aja kami beri lah mereka beri sakaweru ke kaji kerja baik kadang kaji ni cuma kadang kaji berkat cuma dari penton kan kajinya show edan kajinya penplace now, kajian penmensal, agak aku itu tanah pendau banyak soksit ilacan. Kani kampung organ, bahkan terus kan wan syong agak cak berdiri tanah kadau kajinya siapa ilacan. Kani itu dimulai, kamu luar kani nak apil, saya NPP, nak apil, saya PPP, nak apil, saya PPP, nak apil, saya Kongres, nak apil, saya Independen, nak apil, saya political party, mulai. Kamlong terkamlong organ mulong ban penplace nama terus ni nama ni kasih pernah ni terus ketika still tak keperluan aja nada kata teman dan memberikan ni karai kan sah aja berdiri jadi paten tak ada kakak aku itu ay bercinta buat kalau percaya bila ya dan nakaman pempertep hadir bertilat berkat hadir bertilat pusat tak ada orang boleh kecingkan pada macam boleh konsesi hadir pada nadadon kecing presna nadadon kecing syaitan nadadon kecing pihak pengrai siapa pala kan sesuatu kita boleh Habatin pej bahagi kishab plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya